the Maasai Ma people. Thank you very much for that. Jokanya sekta mar Limbe County malamu golo duondgi bang' achiel kuom welo manotimo limbe kono wacho ni noyudo akwede Magawa ma Peponi bang' bedo gi gwenyruok kod wuon Magawa no. Jakom riwruok jokanya sekta mar Limbe County malamu Frida Njeri wacho ni jolamu gin jogo mohero jolimbe kendo tim manotimore e Magawa no ok owinjo tigo e thiro weche Limbe County malamu. Ler mawuok e Magano koni gwenyruok manobedo manomiyo wendo no ondiko e lai ma Twitter ni wego tenno no nyisi akwede ka koro ten Magawa no kwayo ng'uono kaluwore kod gima notimore. Sirkand County malamu kone sekta mar limbe ahinya e boma Mashela ema kelonegi yuto mamalo ka koro gikwayo weg Magawa no mondo mi owere kod timbe manyalo thiro sekta mar limbe e county no. LTA hatuwezi taka kwamba kitu kidogo ambayo maybe one complaint, which complaint happens everywhere in the world, especially with the hotel industry. Wherever you go, you sit down, there should be 1 or 2, 3 complaints. So let's not this one complaint ituangushie ule utalii wetu ambao wa Lamu. Kila mtu anajua Lamu ni tamu, ambao kama LTA tumetengeneza hii utalii, tumemarket, tumepromote, and we are sure kwamba jina ya Lamu siku hizi inajulikana kila mahali, na tunatafuta njia ambayo tunaweza kaa pamoja kama kulikuwa na shida kwamba itatuliwe na itatuliwe kwa njia mzuri. Hoteli kama Peponi hoteli ni hoteli moja maarufu hapa kwetu na inajulikana. Tukiona incidents kama hili imetokezea inakuwa kama ni mshtuko kwetu. Kwa hivyo hatuwezi kama county government kukubali jambo kama hili liweze kuendelea kama limefanyika, na pengine kama ni sutafahamu ni lazima hoteli vile vile iweze kuangalia mbinu gani itaweza kutatua hii sutafahamu ambayo ipo, na sisi tutafanya kazi karibu sana pamoja na Lamu Tourism Association pamoja na hoteli kama hizi kuweza kuhakikisha jambo hili limeweza kusuluhishwa, na kama